Ko hemmen ko para ba it how try Jesus Christ. Ngios ngo nyaka gospel u Jesu ukren kor shakato kadno tiligishno. Kibam pediang ya u Jesu ne kibam ngeit ha u Jesu. What hadin baulale bun ki kamberla hakinigishno. But ngios ngo u Jesu kindiu laitiligishno. U Jesu tim laitiligishno. U Jesu kindiu yagishnong jongi gentil, but u Jesu utim yagishnong jongi Jew. Korasin, Bethsaida, but Capernaum, kilongishnong, but kiju kishong kisa haginigishnong. Tirus, Sidon, but Sodom, kilongishnong jongi gentil. Kibampat yusngo, ne kibampat nang ban pediang ya u Jesu. Henry kadba kila yusngo kadba kila yo I ya kadakashin kila pediang. Kumnuksa ya kakindai kianan kalawan siya u Jesu ban pan ya ka jingkar ko halar ka kun jongka. But kadai na ka tain Sidon. But kalayo jingkar ko haba kalayo jingkar ko buon ki bruyu kila board. Idang puson halar kine ki binda baro ha ka gospel. But kumjuru Jesu kren halor ka Sodom. Sodom kalong kashnong kabala jot tiyaw. Nemarba kim shimdon jingdip shapang ublay. But kila im ha ka jingdum. But nemarba kila jid ben im ha ka jingdum ublay ulapin habding na beneng ben pinjot. Nangdang yus ngo shapang Capernaum, Bethsaida, but Korasin. Ladangi puson haga gospel, ngilaban yusngo Bethsaida, kalongkashnong, jongi apostol. Buon ngod ki apostol, kila mi na Bethsaida. Kumnuksa us Simon, Andrew, Philip, but Nathanael, baro kide nakashnong Bethsaida. But Henry Wadlada Bakanegashnon Kilayola dia Ujisu ben one jingo, Ujisu will a leisha Bethsaida, will a court Iakiniki apostol, Lazy Bunsin Ujisu will a lay jingo Hakatakashnon, Lazy Ujisu will a lay Bundi Kambala Hakatakishnon, Henry Kitaki Nong Shong Shnong, Kim Shim Lapediang Yajisu. Kabamut, Tendang ilaban yo E, Kayinga sem Jongiru, Kayinga sem Jongi Riewniam. Kainga sem Jong Lyngdoh. Kimju imba kat kum ka mon jong oble. Ngilaban yoy bun gi jing huri hura ha kiinga sem Jong Lyngdoh but ki Riewniam but jongi nongyalam. Bun sin kade ha kiinga sem Jong Lyngdoh but ki Riewniam but ki nongyalam don bun gi jinge. Don bun gi popru tendeng namar gi himmen ki para kimju imba kat kum kane ke jingji dia kiinga sem jongi. Kane kalonga jingma kaba ap yangi. Bad katagashnong kade banlongashnong jongo blay. Kade banlongashnong kaba kam kerpang. Henry haka history ngimji yusngo shapang kane ka Bethsaida minda. Namar katkum ka jimbatay jongi nongdo bakoit ki ang kala jod katagashnong. Bad kaha kala bamlut katagashnong. But don't show katagashnong haka history haka geography ngilaban yo E. Haka Jew ka dur korasin. Kalong ru kaway kashnong jongi Jew. Henry kila kintai minda ngimlapshu ya ka kerteng jongi haka no kama. Haka Jew ka dur Capernaum. Kalong kashnong jongu Jesu. Kalong ka sor jongu Jesu. Kishait mindaru wat habang Elisha ka Holy Land ngilaban yo E kadon kawe ka board bahe kabalato city of Jesus, town of Jesus. Kashnong jongu Jesu. Henry wat hakata kashnong kabalong kum ka beneng na maru Jesu usyang usa hakata kashnong hakiing jongu kyau kurim jongu Petrus. Henry kaya kabala jia. Minda omdon mano basyongsa tangi mausuda. Don gi Iing bala jot
Henry Omdon Kibriu Kibajid Bensa Kumbau Jisu Ong Ko Kabarnom Pinsa Jot Bad Omdon Kimau Kawe Hadin Kawe Pat Kibensa Hap Napi Kata Kamut Kumbau Jisu Labatai Halor Kinigishnong Kalajia Namarka Jinkandai Jangi like a Mensiam Kandai Jangi Kim Shimla Pediang Kim Shimla Ngade Kim Shimla Kongo Yau Jisu What Hadinu Jisu Penny Bon Gidakishin Haki Inga Sam Jangi Robon Sin What Hadin Bangius No Bon Kieke Baro Kabau Jisu Pasiao Hangi Lemba Ka Gospel Lemba Ka Jingela Bon Ki Bruyu Ki Krnga Kli Ki Im Sarong Ki kintai ya ke jingkot jungu Jisu namaru Jisu kot yengi vei pai vei banjan badu omde banjingai nawo habangi jan badu Jisu ngin sestang ban sautu kai ke jingkot jungu pale naga taka dau Jisu ang ko kabarnong pilong kum ka baneng namar ka baneng kang kalong ka jakka ba shong Jisu badu Jisu shong hangdo henre kila kendait no ya kalat kelendi kila kendait no ke jingkot jungu Jisu kila kendait no ke jingjir jungu Jisu bad kila yad ya kelendi la cham bad kila pidiang ya ke jing sosi pinpan bad Jisu kendiu ya laiti ligishnong Sidon Tirus bad Sodom badu Jisu ang lada kini kishnong kinjindala yo lad ben snap yanga Ladakin jindalayo ya ke lad ben yo iya ki dakishin ka bangala le happy kin jindala kala ka bamul kinum ngop ha ke jingjot kane kalong ka jimma ka ba ap yangi ru ko himmen ko para ladangi kensting ya ke jingji du Jisu ladangi kensting ya ke jingkot Jisu ladangi kensting ya ke jinge jongi ngin jot kumba jot ya kini gishnong watnam tarai tangka baptisma marwe kanyarap yangi bon gebri ki perkat shisin bangilayo baptisma kalabiang bad ngilaban em katba mon henry lemba kene ki jingjia lemba kene ki jingtim jongo Jisu udang maham yangi ladang ngim huziar bha ya ke jingim jongi ladang ngim shimkia ya ke lad ke lindi kaba Jisu terwa hangi ban pinba ya ke jingim kadon ke jimma kaba ap yangi But news ngoro naka jimbule naka kitab Exodus kumno uble ula se ya u Moses but Moses ula yo ya kekerteng Moses namar la se ya u naka kane kalong ka jingikai ka bakam kerpang ni bangrong ngilong gi bela se daka lemba ka baptisma uble ula se yangi ka wan nail kalong ga wa bala pidiang bun ki kelong haka por jongo faro habaula hukum ya kaneka hukum haka ri jongo ban penia bigi kon shinrang jongi Hebrew don gi sipai kila bread bon gi kelong shinrang kon shinrang haka neka wa nail henre nakata ka wa nail ublay ula say uwe ukon baduta ukon ula kongo ya ublay ula yanga dia ke lindi jongo ublay badu ublay ula kindi burom ulong Moses Yangiru konju ublay ula se yangi lemba ka lemba ka baptisma ujisu lemba ka wa Jordan ula yopidiang ya ka baptisma bad ula kalalang ukun ba kongo jongo balay badu ublay ula penbanana baneng une ula ukun ba ide jonga ya ubangas ngobaye yangiru konju ublay us ngobha yangi ula jid karpang yangi ula pen karpang yangi ula kendri buram yangi ula kerku yangi henry ladang ngim shashkor ya kata kasur ngin kerlalang penban kum korasin Bethsaida Kapernaum don bon gi himmen ki para ki im hakane ke dur haki inga sem jongi don bon gi kristan ki ba im kumne kum korasin kum Bethsaida kum Kapernaum namar kim shimkia ya ke jingod jongu Jisu kim shimkia ya ke jingji jongu Jisu penban kilaya lendi la jong ki kilalong ki bri ki bakam siniu benya ka Sodom don bun ki inga sem ki im kum ka Sodom da ka bapdiang lut ya ki pop na dong shadong ki ba bernya ha ka pop benya ka jinga e jongo blai benya ka jinggo jongo blai badu Jisu maham yang ibaro ni ki belayo pidiang baptisma ladangim shimkia ya ka ne ka jinga e ladangim shimkia ya ka ne ka jingjit
Darangim shimkia ya kanega jingger ko. Kan poi kapor ngin babe ngin sausi bad ka jingchot ka ap ye ki kristan kibam treben kala kabamod kibam treben kindi buram ya Jesu haga jingim kibam treben pediang ya ka daka shin jamu Jesu haga jingim jangi ko himmen ko para ngin duwai ngin aiti ya ki ingasem ladang is ngautu bakadon bon gi jing talot ngin karpad ya Jesu map yengi pen kala ya ki jingim jangi pen kala ya ki bayid ba toin jangi bangin dopla ben stang temai sa shasin bangin num longi snongi bajad nginum long ke ying ka bajad nginum long ke ying ka ba du ya ka nam ka buram bangin num long ka kur ka jain badu ya ka nam ka buram bau Jesu kan dio buram ingi da ka jingi sne ka jangum Jesu be id karko kardo yangi pende mai ka jingi men siam jangi yarap yangi ban man pai shame bat num sha yangi ban jod kumba mela maham ya ka korasin bet saida bat kabarnom ken mau yangi id yangi sumar yangi enyaro ya utrai Jesus Christ Amen.